Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat Đorđe. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Denijeva gusarska proslava. Danas je Denijev rođendan, pa je organizirao proslavu. Johoho! Svi su došli odjeveni kao gusari. Johoho! Poni Doni je odjeven u kauboja. Iha! Ahoj, mališani moji! To je Denijev djed odjeven kao gusar. Zdravo, djede! Zovite me Modrobradi! Zdravo, Modrobradi! Tko od vas žgoljavih brzonogih gusara žeđa za morskim avanturama? Zašto čudno govori? Aha, to je gusarski govor. Ako želite igrati moju gusarsku igru, recite arr! Je li to opasna igra? Doni, djed mi je obećao da će to biti vrlo sigurna igra. Ali će biti uzbudljiva. Tko će se igrati? Ja! U davna vremena hrpa zlata postojaše, meni pripadaše. Zlakob od strane prevarantskog kapetana me snađe. Što? Gusarski govor je prilično teško razumjeti. Prevarantski kapetan mi je ukrao blago. Znajte da strašni prevarantski kapetan taj bude skriven pod imenom drugim, znan većini puka kao Djed Prase. Pepin djed! Igra naša nalaže da odemo do prijetvornog kapetana po blago, što ga skrivaše tajno. Svi su uzbuđeni što će igrati gusarsku igru. Pozdrav, kapetane, stižemo ti mi. Odlično. Zdravo da ste! Djed i papiga Poli čuvaju gusarsko blago. Nek crna galija hitra bude i nek vjetar s leđa potporu nam da. A što to znači? Potrčite na brod. Iha! Hej, gusari, stavite prsluke. Na brodu Denijevog djeda svi moraju staviti prsluke za spašavanje. Taj stari Modrobradi već je trebao stići. Evo, djede, popi šalicu čaja. Hvala ti, bakice. Napokon, jesmo li spremni? Gospodine Modrobradi, moram odmah otići na WC. I ja! Što ih je moglo zadržati? Zdravo, djede. Mislio sam da si rekao da ste već krenuli. Da, uskoro smo tamo. Potrajalo je dok sam pribrao cijelu ekipu. Diži sidro, punim jedrima. Jasno, Modrobradi! Gusari smo mi i volimo ploviti u potragu za blagom, naprijed sada svi! Kopno na vidiku. Djeca su stigla u voćnjak Pepinog djeda. Igra je da uzmemo blago bez da itko bude uhvaćen. Hura za gusare! Tiho, mamice! Nadam se da u blizini nema gusara koji se žele dočepati mog prekrasnog blaga. Pepa i prijatelji su se domogli novčića i nitko nije uhvaćen. To su čokoladni novčići. Svi vole čokoladne novčiće. Aha, jesam te. Denijev djed je uhvaćen. Probao si ukrasti moje blago? To je moje. Pošteno sam ga osvojio. O ne, nisi. O, da, jesam. Hvala, kapetane i Modrobradi, na prekrasnoj gusarskoj igri. O, nema na čemu. O da, baš je bilo zabavno. Sretan ti rođendan, Deni! To je najbolja gusarska proslava ikad!